Kesha mwangu kubomai kufundisha ibabuni ani mtu mwamba mwabulu abana bene abonnez-vous massivement kufundisha ibabuni bwana numanyika u sanji bitu yatindi bakumana mwabuno mbulisha bakumanya mwamalo kamasokoka anu bibashia ntanta mulanu bakabamu bamanya to kadimu yugwa heta ni bindi bibika la deja o malaona tufunela bonsu myo ikanga mana isa mukai ikala ifakola kana kumswa sobuni chama cha mutana shlawana. Honorable Alphonse Moïka Sanji, où est-ce? Où est-ce Jean-Baptiste Gabe? Toi, ce que tu dis là, bon, tu as bougé moi, tu as dit là, ou mbelu koyeba, ou banza loyeba, bishibu la bamudiji. Nous sommes là, tu dis makan. Na kute jini Alphonse Moïka Sanji. Kaliwe utuni mena mwa batu mujinga ba kudi tele lanka yeb. Benantanda ba jandule ni moyo mkenja nyeshwana, mwa kudi tejo mena osu. Lembra sindi ngoyo mgendi Wakanda bandishe. Kwa china no. Ode sinano wa mahondo kokana ka ba mwanjo shima mena tanda mena mambo waka hunja nyimera. Ya wonga china no ya kutahanga nayi. Mema moyo wa mulanga Bernadette mbamwa kabon mena moyo chintu ntumri do bagale memo do kule mema so utuba biglani chobe chasa bang ba biglani jagbo donc qui mema Voilà, merci beaucoup honorable Alphonse. Nous allons monter sur le moment de du tout mon bic là aujourd'hui on va bien calme. Alphonse Moïka Sanji bishimu du mwe ba buchu kuita mon enfant ben entendant ba kusumula ba kuhesha mu dimu ku benzela bishimu du nduko ata mu dimu tukadi tendo tetoni ku chibombo mu cha bukalengu ba kuhesha mu chibonda bukalengu mu dimu ndi nkwata ni chisumi cha bumuni bwa kukumba jamilai imbo mwigala mulaya kujiba mwena tanda ngwambilani nyaya ku chinsansa bwa kuno nuko ndi nkwata mu dimu wawo ni moyi mujima bantu bina ngayabu ndi mumaine badi mwene nanga yabu mudimu undi mungashi mwamema ku kwata chileji lusimaro au doamba na jakujibu mpindi wa actualité malo abune lelu aliko bosi mfuri wanyi mema nuko nyeza mudimu wawo bwani make nga population amona mushindo kugenda ni kushika mema bu mugadi wa muchimombo ndo bukalenga mudimu wanyi mwakukwata mwani peuple mwabuvuyi kaini chintu to ahete chintu mwabuvuyi ni digenga digehela mwabuvuyi futa dige wandeka mushingo wabonye mushingo kweka bintu bikweka muchisalu malu akananga tumwene ko mwani teto abatu di bamwena tanda kuki mudimu ndimikala kwata mu chibombo ndo Honorable Alphonse Moïka Sanji, bishimu inyo sacré mudimu bwela wenji matu wabunyu inyo sacré mwanzu kuina numweka to kuja ndi sanga ja kutumulu kama inyo sacré kadimu munji mbwela munyo sacré bwakake bomo nyanzu to boba umbu mba kukwachira peuple mudimu mwabundi ngezawo ndimwenza ka bisanga kwaliki uvu peuple mutu nuko mfumwadi to ngibe mwamba ni moyo hata ngombe ngai to simbonga bani ngai ngezile ka peuple mudimu mushindu ndi mema mwikala mwabu vu peuple munsumula ndini disanga da bonyi bwana nshumu ye munyo sacré anu bwana bampa nyanzu to muya bwani nkwachi le peuple mudimu ngala hanyi mafumwadi to tunga muto nyamba kumikolo bwani manda yenda areisir mwalum lo mwana wa mwana kasaji maana hatu janda jibikola mena kwa mudimu bwa buchu kuita mwana mfanga mudimu kachi mwa jukwata kadi mtu libatele inyo sacré Alphonse Moïka Sanji Félix Tshisekedi mfumo wenu wa inyo sacré nani tabuje bwani aleja mpala kuma sumula jalo kumpala anyi eshiru mwa bujima bwani muntu mukwa boya mwa kulumbila ngwasa wa mfumbo dito mukwa bunganyi suwe wemwene urumanya tetu bali bakulumwa kulwewo wakusomba mwene mungwasawo tuwe ni tuwasombanye kadi tukali basombese tuke bantu bane tululama toni habo Yesu kadi tuangata mpinde ngwasa tukamu muntu mukwa tumuheshe bishi ye udi musomo ga muteto
mukima na mwa tutumuta nyamba ku mikolo to enzeje walo même jeune député wa mu simple to mo assemblée mundi mo mundi bonzeje bo bon nyenzeje bana betu boko abo ba influencer anubwani wetu tudinenda wa candidat ka 2023 wasana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwenzani wayesa tutumuta nyamba ku mikolo bwana tumuzanjika kudi bena union sacré bon tumuzanjika tumuto apanyima angata mandama kwa abu wa meji malenga dina wa amona mshindo mokote mu mchenzeti ruwa suvunga mbileni ukadi mushala gouverneur wa province ukadi mushala mweta kumyanzu ya bunyi lelo di député national uto envier bukala mfumo wa dito kuna makupostile wewe meme ngalo ana vite mane to bali mono meme ngalo ana vite mane to yeye kiwudi nzambi musumula tetu mutanje wetu tunambo kumuto nyamba ku mikolo chere mogalo ana vite nende to ayi ka to mbala mu abudi to wabudi tetu tumuto hanyima chibi banda unemeka buto manzibishi unemeka mpana ye henda uma ye henda de banda betu kunto yego bari bantu hanyima ku mikolo ko kimudu mara magalenga nambo tudi muchimondo abukalenga muri chipita munamfanka malu hajiweka ja mishinga yandeka ku meji matoyeba apparemment ka chobele munyo sacré ro saccager mo assemblée nationale wenza malo no ya bikuma mo assemblée nationale kajiri ko ngulwa nyindwani udi mudi tachishebwani bana bamwena ko ngubikala benda kundeka mushinga muweka mema nyufuma ko mujimai mugwela ndeka ngasanga nyimushinga kimonyi kushintuluka to avec précision Jinto tudu tu considérer bouching et puis au fil de l'impression yebani mushindu jumwana mukadi janga dikedi badite ka muchenze kuri bugala yamba ditonga ja konga mangala ndinga lusanga bwalubwa mukongo ngwa musanga kumpala udibuma nemeka midimu idiba kwa ata udibena muchimo ndo bugala to amane bachubita munafanka mei ni migandi bidiba amba bahatula bidibu balomba kudi peuple bidibisangishe peuple bidi bienzen social au peuple égal au corps badi ba bité les jeunes ni ba biteka muchenzeti ndingamba ne ngumwa kula mudiza anjika ja kukalenga ba mukalenga sam no kwamba ni datu ngulu mukando kwamba ni uluke butente ke bintu habiye bo kubanisha ke mushinwa biye ha umuhita udi ufuchibo bwa kuye kumatunga babe atu twaselo nimobe bokuye kumbuke chinsanse kuye ku Dubai udu futa ndola ngamisambo meba sambo aller retour kadi kwa kumbuka no chinsanse mukufika heto ababa nga jibe limwene ni 15 minutes 1h15 ufuta mushomo mungu ni bali ya beze 6h ko mobamba diba banye bibe bantu to ngimu amwambi nini ezayi politique wa bulelele ulibambane bulelele bwa mushinga juste pris mon France moi kungu muhatulo mu parlement kumwambile kabidini biwa abaji byonso muka ndo bale littérature alo même ndingulo mbani ndaku ni malo bikum musamu muhele kingu yego littérature peuple kimunjile bido peuple munjile bwana ade chakuti chuweka mushinga ndini sanga bwalo mukateke politique awo ayi bali tebwani masirigele aweka mu mushinga kadindi meme mutanyile ni sirigele mini ba mali weka mushinga tudi mushindo kuyikwekesha kabili mushinga mu lwijili kwa ki buta kundi mlongo la kabili ato akwela wamuna mushindo mko kamana kunanga to kushala no bani ntaishi mko ndini lisanga bwalbwa mbanemeka bingo mwamba mujina ja population bwal meme mushima mwendo bukalenga ndinyi manyina population ni muleji mpala wa population ndini lisanga bwal population hanga bwa kulu uvumu sanka bikole mu accompagnement population qui est bukalenga umona bwana tete pateke bile mwabe katuna ngogo ngo ndingela fumwa ditu nga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kalumbandi bwadi teke da muchenzeli ilomba dingu mwika lomba mu chimoma ndo bukalenga mwela kabili twase ngela premier ministre wa Ndesamba mwela twase kijira mwa di mwenze kwani bimvu muambila ba ministre wa Viens ni ministre wa économie umuntu bwala buchadi mukufikisha kundegelo mwela kalumbandi nonku ni mumayine kuni myaba imishala majetet kadidi
diko ya muditunga anyi me ya muditunga akona muntu mo watankana nto tonkana ngana na kumalwa adi bugale ngbo ambo ngoni uluke ban vite ko mo bushi bukutukutu mumunga manyi kwetu ko ba Felix Antoine Tshisekedi ba di baso bo kusaboter me ni mikandu bi ba kudi bena compagnie andeka bon bena bana bit bena Congo Elwezi ba di mo bugale ne skill mo bo fu lu sandam ko ndeko wabo bina bagari bakudu munati batangla Congo Elwezi ngunde ko wabo mukanyangilo kata bo baga shinde ka ni mani tigena musumba $125 adi bena se yo mo se uli mu bengye ni tokenu walu ni dijimi jokweti ni tutonga ni tumuto kimbi poto muto ngondi mo amile ni di muto ya muto kada kwikala bwaka na bwende to anteka ndeke ikala wikila ku kwetu baba ninka munana napo ni munana ngale ngo kuno kufumo abo kudi bwane ndeka ikala ikila kwetu bantu bafuta ndeka mushingu bamba kulengula matati mudi mungwata mulenga balu tetu ditigane benantanda bakwele chilongo kadi lukongulwa nyindwani bimanyi na hanyi ngakumva matuma shala wakula kwa miba bibije ngamo kutokunyika mpana mushindu kayi makutama ko hatu anu luheto alwa tukaswene ba luheto musembe no kalu lumana jije miba tuke beni miba luheto luhatuka lukumbana ni midimu ikutuka mudi yenze kusasima mvo yenze kumpala ba hatula mabwa kara 25,000 kuditu kimbi di yenze ga mbindu we mbindu mona bena comité de gestion ba kulila mamwa wa comité de gestion mi ba waje de lancer bakari benze mudi mo izini bateki izini mabwa de hatu kuditu 300 kara 200 kara 500 kara abimbi ngani à la fin du mois na 25,000 kara mwino à la fin du mois ka yumo ne gato abibinto abikimbi mpato balekela mudi mutu munga chimo du ateu ukwama bimuma byao kaba influence bene bugale mbo kubale jene malu mi ba malu ka yimi mpato wala mi ba wi mana kwetu ki province kwenze bisha kimana ya nko lohetu lungu mlomba million makumiana balu hatula vita bunyi ba kwetu to tubamona makumiana yo mi hatu kami ba wi mana kulwe boyo man wi mana balu nitu imanyina kulu adiba hatula ndimo mancha kwanza chakwenze mwane basumba byamu bikumbana bwa kuyimanyika miba kudi byamu bibyakana hashisha kudi mishindi bidya kumbula mbongo mumiba kudi mbongo ya mubisense mumudi mu flat wadibi kudi million ya karami tabu mwabawo basumba dragline kala dragline wa mafi badem franc 9 millions franc yo basomba kudi mukalenga dan getle kusumba dragline mufika cho afika kumjuma ya katmwenza muri muto bo bateka dragline mwimpa kaina kutem franc ya bunto bateka mwaba umbula mbongo ya mubisensai million ya karaidi hatuka nuku dragline na kuditu nungo hashishe nikimbelit nushindo kumbula uheta mabanja miba ubanga ma 600,000 kara ma 800,000 kara bo enzo conseil na 1 million de kara ki kwamba ni miba wima nyikoba honorable Alphonse Ida Sanji bumuji bana ba monaka sai na bakwela mikanda bakulonda lukongulwa lulonda ndwani kumbuji mai na uyo ko kujiba kai matuko wavulu ulwamba ni bazo wanyu mungambila kati bazo webo kuyuka musamba tujina matuko wabunyi uju china mianda ya chijijani baluishi ba muchididi twambani kanufuna utamba kuhetanga nani mukalenga mawesha wa yoto kati mawesha kachina kumbuji mai to epichi bidi ba bene chididi ba mukomba tubatamba kuchina 3 piero twenda kumbuji mai India wewe bidi wenze Beyonce rule meji na bako kwenda 3 piero kumbuji mai die ja kumbuji mai ba 3 piero lwangele chinga bayangela jili ni mwenze ni balwa chito ni mwenze marashal ni mwenze au ni chihalu chini mbashiri chaka hilu chichanyi urumona 3 piero se abi mala maja boka mahita tukali bonsu bena muntu kudi mbindio tudi tu badi suika chimu hanyu habukalenga kudi tubwenze wane yakumpala tuya malo akana to akaje malo bilenga mena ditonde tuye kumpala chene nchina to ndimpinga mena go matuka bidia bitu kai ni munji
Mingi misango wenu ngala kuno gusu no sana no ngani tombo. O senhor não ngure ku chensans. OK. Taskila, honorable Alphonse Moïka Sanji, le Congo doit abandonner. Tu peux m'abanto de belle imagine. Uji uboeje chinchompa nchompa. Mungu achilwa mudi mwachi mwendo bugale chamanda ma province orientale. Tout simplement bo aludini député Ivo Nyumuka ani Ivo Mikala ulombo le mutu makwamba bimpa. Uji bingisha mushindu ka lumanya bulu babwa. To même nchabu je même chisomele mwena chinchompa nchompa to même ni mwena malulama ki même musombe. Bene lukutu bene chimvundu. Babu ine badi ba tout député du ministre tout bala ha hambelo ha assemblée ukar mo be zegna na shi mo tumu do bele député ba mudamba ila ma hambelo ni to ay genze vote ba usum le président ba kwa bubine ba ulongolo le mu élection mu gala mu pétition sous pétition ad mu sous pétition kena mo ko sombo kumpala to ulu somba hash ba funja kuteka directeur administration ba ko enzeje élection kadibi di bienze ka Ntombe ni kiri bigile ni malu a chingundu iwo meme chitumwene chingundu to ni mwene malu lam bali bambe bintu yamshindo bisambene ndishima kwenzanyi benze ni bene bichikile tuboya mkono manya bwana nayo mo chimonda bukalema na shibu mwele meme njini député kadi député du mo 13 sinyaje ni yeba il mo 11 di Michel bagadi ni président assemblée mo yamwe yeba no sudan mo yamu 13 bali benga mo benza abi bintu kibili mo ni ba lukutukutu how do we président vous une majorité nous sommes matouan vous président pour fabrication nous sommes mais il me tout qui voit le pour il y a du tout oui je mal combat même si on a tout ne me que bon mais il m'a a du tout ku ne me que ni basungula ba mu province bumuti mukasai udi musungula wakasai muchimenga chambu jimai mamulongo muswamba mulombo diwaka sai mpingeo mushila ngwaso kaji ni ngondu mivula mu sekelele matukwenda luka mamujumu matu mashala buchi puita munofangwa muchimenga chambu jimai mushindu kayu dimwikala utangila anyi udiwela utotulondo amujumu ndibako atubujilongo muswamba yeye nguvena mushila ngwaso ani nguvena mushila ngwasa mulimu du kwa tutulombo ne wikala unemeka population hamba ya koko walo kulimfranga itu balombesha indi mwakula mu chimwe ndo kulengo bidje bya investissement nenu ngayenu lubamanyi bimba muri mwa ndi mukwata kabiri mbatu lamfranga batu bina province mu bidje bya investissement foner mutu mfranga kodi bena FPI batu mfranga kulimfranga ndi directement kudi province 1,700 millions de budget d'investissement. Ni tout gagne beaucoup de mesures pour me payer mon maman. Franc il y a 700 millions de francs. Moi je n'ai pas mukai. Bindieu milimu de payer chez Foner pour franc il faut beaucoup non payer chez OVD, ni office de route. Nous franc payer chez OVD il y a Foner, il y a office de route pour payer milimu. Ashisha ni milimu ya yetu ya chileju. Ni mu malu mikala bodi ende majetete bon. Tout comme ni malo yenda mu lubilus balo ka kona ngoma tukuto ngo tutu mwele to sekijira wa bidi kadi mwenzi yimka ni volonté wa kwenza nana nga bidi tumlo mbe ngal no verture mwinende mu danje musombo mungu asma bawo ovo mwene bugale mo akalo mangai bindeo bugale ngbi wa chimuko ntetu bafu mungu asamu watu ibisho ko kuni mushindu kai kwa kwele jinu kwele gala ngatumani ko kwebe jani to ni pinja mutumba nayi même si on va dire quoi ba kuton ba tumba ba so mba bebe on ba ki jere ko to ha wo yuro ko so mo bisa ya mo mo ngi ya di même si mo ngere shin to kadi ni yere machine hanga yi ko ko to mo ko yi nende mo ni shin bo na kai ko ka ga kadi yamu ina jama wa jamu teba ka chino gouverneur to kutoeni nyanje ya galombola ka sai anye shuga ju mo shikisha mo yi wa galombola ka sai ugadi umuntu mwino wa mwenza bilimbi ya bisambo bwe ukamala umuven mwenza bilimbi ya bisambo bwe goto même mwenza ulombolo muluba mwino wa muka sai ga kujiba libanda bole digmini biji umona buwalwa buteke tani mulubo webo bakwa bali belana ukwela magwende wenza jira ukwela mako wenza wewe njile kwa gaja mahali ukwela mako
ba chebe tutumba mais le monde boit peut-être pour le 12 ans mulimo bo monta ile pinde Jean Baptiste mwana musene mwana mata matoso walu ko kan tu vanda ala to mulimo ngo kuna mabantu ni bintu ya ko nzele peuple mulimo na ngo ni mu ko ata 12 ans pinde ni ngela bo kwenza mundi ngenzele peuple ni musanga anu ye mwambe hende mwambe ikadi même ni musanga mundi ngenzele. Parce que là, honorable Alphonse Onega Sanchimani, mais je préfère que je dise bien entendu beba. Car du Congo de Mohela, loi même si moi le toba fan ou bien ma conférence. Loi Noël Chan, vous avez déposé pour l'Assemblée nationale. Kadi, bantou belle imagine, loi et Loulouia, bon, pour un chemin Moïse Gatumbi pour contre l'Ampalam 2023. Et nous union sacrée. Nous avons dit nous avons voulu d'abord abandonner nous avons voulu abandonner nous avons c'est l'ange. Boalbo Hakim Boalbo Félix Antoine Tshisekedi Bouton. Boalbo une initiative parlementaire. Député vous-même, vous proposez mais une migrante ya Colombo du Tunga ou un de Bim. Ali député moi ngata proposition à ou bambane loi chanya. Musha alampinde wa député à ou le député que du bon mon assemblée. Il y a l'initiative nous galo chanya. Kadi porté kadi ba mu voila ko di député député mushi me yawo proposition ay mu assemblée binde u hikala bureau d'étude bilonga proposition a bi mona bwani mbi kumbana ni me mi kan ba ditum batuma bwalo abu mu plénière kitet ku selu ndu ko be chene même mona bwani bo shi gudi mako ganya to bo te ko ba mu voter ndi mumbuka mu yosa bidi akudibu to ditunga bidi bimba mona mu Egypte mu di ya di mu Algérie di ya di mu mbinde hikala di kala mo tunemo buyu budugo di shoka nanu malanda ni katombia kati mo ko shoko ko seko nouveau FCC anu bani yo mo père atu mo be mu ditunga di kala partita imper partita rumay di ya di mu bo ko kala président fondateur wa imper mon président fondateur wa imper qui vous président de la République hein bo ko kala président fondateur wa imper weekend bu kala mu le di bu tatu mam ya mu ko ci ka bu di kala mo matu mu imper oye du mo vidéo imper oye bon ku ci ka chance bu mu jurisprudence kadi hato ambani di vombinde wa tu manye ni kadu mo kugala lombo di gode mu America kudi uri mo kulombo la anu mwana mule di mu America kidi mo kulombo di to kadi we mu fuma hambe na shuwe we ndi bi adikem Charles Neger wa gouverneur wa go Los Angeles Californie uri wenze malo adikem ye mu manene ba musungule mu president wa ba musungu kadi mudika yuku muledi mu America to mubula mu America to ken usomba to nunko bimu bintu mbimbu tubianza tubiangata mudi byamu timudibi kingu kudi jamalu apunto adika yimo kumba na to mema ndi muledi bugude munga kwambi ndi mwana mgendo kanta ni mlango wakapo kakonka amana kakonka amana kande kelu bishi bukola ba honorable Christelle odini bukola ani mu hôpital ni mpatule bihete bienda bidi ba mondo ni bihatula tableau wenda wenda bi ndi mona évolution kabiji mwaka ba mona ntande ba maine usama ndi mo nguvu bwa chini ndi mara mko balukutukutu alika ya kumbana to ndi mo kutanda balunga mo ni byanenga chiri mujijima même ni lohanlo ndi unalu ni miganda moke muso mlonga ni miganda bakari batatu mwane bamwenze ni miganda ya mumbanza bakeng mwenze ordonnance mumei ni miganda ya malwa nani ordonnance ya président c'est wa tribunal wa grande instance hadi wangata ordonnance yi sans appel nunku mukanda ordonnance pour bigre lettre administrative on
hanu mo mwanta ka ku jugement to mala propriété foncière to nunku mukalenga bakenga mwanga ta ordonnance mu boal bu ka fu mana ko anga ta ordonnance mu ko ku di vu mu janji jila so ngambel mo ke mu 2019 mu lo mbane ba mpatule mu lo ha so ngambel mu mwanda mu ko ordonnance mu mbani ka be ne we ko no ko mu lo ha to boal ka ko ne mu ka anda du gwenzo bani jugement to jugement do mbani u dinende wa ku tribunal organe de sens wa vente publique vous annuler 198 pour des cours suprêmes de justice le monde déjà Jean-Baptiste nunku how hagari ba kwanda mun ko to banda mun mo ko ordonnance ka mo binga jaka bi mun kan mo ko kuno mbani batu katuluto nunku yeye president vous manda mun ni to ku kari ba kwanda mun ko ordonnance mani ka ba hatul ba mo yiga sanju budu hinga je mun kan mo influence ya bantu ba hanyi ba ba ambali mbere fu mo to ba ninga amali ba dam wolu yenga yendo ku gombo mu ambani ku di bantu bende ni Medina jai enda ba bantu abu enda naji mushina baba kwat ba di mbolo mu baso baba bato baba pushwa ba yu kila mishinga ya luhangu ba luhangu mo yu ku 10 million di kumi na ku tuto ba ye 1 million ki kwangata chikanda kandi chili bofundo kudi mukalenga bakeni kachini subasmanto mukalenga mukendi president wa premier president wa cour de cassation kwa kufunda mukando kwamile bakeni mukando kudi mwenze ko ni subasmanto kwele mo kufunda ordonnance kwa tula muntu hadi ko ku jugement ndingulomba ni tulimo état de droit hinga ja umusho mukando bantu abima ina bakeni hayimano bakeni mweto abalu bakeni wambani ngoyu de l'imaginer du bolé de sa petite entrée mon français ah bon sa petite entrée à l'union sacrée va changer de choses est-ce que union sacrée pour venir mu ngai mapa kumukanda mufundo ku premier président donc malo alukutukutu kiwo amwa andi ngwambila adi ni bwa kushitu kujindi tabujani nduma kwa ngatalo ngaluka bya to lo ngata yem ni migandais singaponi baka umufundo mugando wale ba mwenze ba bungushe seti bo kweshe muka certificat de disement mbimba banile ya nyem adi banile ya nyem bado tubigile lo ayi to anile certificat yini ya disement meme ndinende muzubwe musombo moke mutata bani ba mwenze certificat de disement imba mwenze leto ndindo mbofu mwadi to mugele Felix Antoine Sigechino bani ye uduma ba ngeta de droit atainde bwalo ba hatule mugele moke bwalo Muso wa ba mbira bwalo abeto suka ni ngene ngata kwa bile kadi Mena mo moya justice no wa balu ba chisega wa balu ba bakay wa balu we malo ngeze mu malo ikote umono go kubene ko bivuma bane biye mala ki bya za irisation baba bebe ngata mara umono mu rubu ngana mu banto ka fuko kuto kadi meme pindi ndi mudro ya hadi ubaso mu kusatisfaire kusangisha nsonga me voba kwata bakaba mu kwata ba biye mala udini bilungu no mo so dunyenga ba faible bon so manyenga ba hadi mu fika to ni kufika mundi même député national wani mpatu mpatu ko mu hondo anyi ka ku information to ude imagine bi mo kale wenze mu ba ko ba faible mambia ngo hikala bukale nga malo ani tuto amene ngeta de droit malo ku dumuka ni bene ko yetu banka mo betu basana ko bolo sunu bashani bako wani ndindomba fumodi to mu Felix Antoine Sigechino atwa chimo cha kumbanyi mema ndala hambe ndala hambe mema moyo mkeni mula ndala hambe moyo ba chisege ndala hambe ndala hambe bele bintu byanyi kashe kwa muna mikaye ya bukale bayi mono kudi bantu boko même si ni mukale mukale ngwa balu ni mukale molo bu mbol bunen anu babuta ni bile Alphonse Wekasanji nyamani tukadi tuye ku dijikisho ja ndonga mu mvanga mbani wamba diji mwehela ha disungula ja mfumu yamu ya wa seni diji mwehele pui wamba message ku bena ntanda bali muka chuma digulonda muka sai mudiba kusungula mpinje mfumu wa seni ba confession religieuse ko ni ba mpasatas be ba katolika ba mishonyi ba ko abu ba bisumbu bya Pentecôte nungu
jido mbaja njani mkalenga buba bena ma confession religieuse watu bukulu ba sumula mfumu wetu wa nani wa balekele malo kan sungusu ba ben kajima wabalu to kidini premier ministre wa bena katanga mboso wa bandundu udi bahati wa bugavu ko busidi bonso abu kimbara bitu wabalu bato udi ndo mbane udi bamona mushindo mo kutobukulu kwa kulobukulu kadi confession religieuse kadi sambo mimana kufila PV adi bo file PV kuti basambombo bwena kwamba ni kukadi déjà majorité bakati bo file kwa assemblée ni ndo président wa assemblée bwani atobukulu hakulo bukulu bigadi bo fila ba bwalo kudi nan démocratie ndo wa majorité bigani ba file kubena majorité basana kubya ante kubito mushingo kwenzanyi adi ba file mugalenga dim ba teke mugalenga dim ante president mo sen batulu ngondo musungulo mu 2020 message de benantanda bonso figala hanyima mugalenga fili sabtan tike chilo umasambila mu ndumbi yetu malu kenenze ka bumu di ba nani majito mala mugalenga nongo mbimpa tutumusambi jila nzambi amuheshe moyen okutu kwa chile na mudi mkulongolo la ditumate ndimba rombo bonso twikala panye penda tumutenya mkulongolo tulomba mkulongolo kulu amuha makanda ni meji akulongolo na ditunga kweza mal manena adikai mai kwanza kama ditunga muto mudi munga chimwa dieze nko tetu bonso twikala panye penda mulongo na kulu abenesha bantu benda abenesha bomwe ntando bonso ndi munga tatu Jean Baptiste mundi munu kwata kujisaji sheno mulimo buka munakamba mulenga dai kalumbanda toskijila honorable Alphonse Moika Sanji ngakuteji ni chipita munamfanga masomona muchimema cha mujimai twele batoskijila bwali twakijila kumbelu kweba anshimutu libalo butuku thangi himaini matuku mpala nato tukabela numponga kwa kula bwalu mujimo haja kula somwe twa konsweko umudu wenze muchimo ndo abukania toskijila buni ile ndio dikeni toskijila buni tafsama merci Esha mungambi kutobomayi kufunisha ibabuni ani mtu mwamba mwabulu abana bene abonnez-vous massivement kufunisha ibabuni bwana numanyika ku sage de tuadini bakumana mwaguno mbuluisha bakumanya mwamalo kamasokoka anu libashia ntanta mulanu bakabakamni bamanya to kadimu yokwa heta ni binti bibika la deja o malaona tufunela bonsinyo ikanga mana isa umukai ikala ifakola kana kumswa sokoni kuchamo cha mutana